Shalom ma hubata haganupan, salinari isah pahanami, shalom hubani bapa, inang, pemuda sonai age sekolah minggu, malas urta halani boi ope hita, mandihuti kebaktian sadarion melalui live streaming. Goran ni mingguta sadarion aima minggu pasapuluduahon dop Trinitatis dengan tema Monang Manlawan Kuasa Kegelapan. Sonari sihol mahita lau mengawali kebaktianta ase ipersiapkon hita ma uhur pakon pikiranta ibagas sikap na bersaat teduh imulai. Riap mahita jongjong ibagas goran ninai bata bapa pakon Yesus Kristus apa tondi na passing sito palangit pakon tanohon. Amin. Domay pabotohkon bam ale jolma barang aha na madir apa barang aha na pinindahan ni Jehovah humbam ay manamakorjahon hasitongan apa namandalan kon halayakon anjahana parlaho ibagas turuni uhur ilobay na ibatamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan naibata pargogoh nas tarimbang janah paredup ni uhur na tarsulur ihasi holo nuhur mudo manggoluh hanami bagas hatu ahonmu doma bagai dalan ibahen ham mamuhoi uhur nami asi tandai hanami harosu ni uhurmu marturun ni uhur doha nami nuan mangindo hubamu bere hamma tondui na passing in ban nami ase porsaya hanami bani holongmu nagabe harorohan ni malas ni uhur pakon hatuahon marhite Yesus Kristus Tuhan nami jaloham matonggo nami. Amen. Hundul mahuria. Sada goran nama jenges humbai ganup goranin goran ni Tuhanta Yesus Indo si jengesanin. Puji hita Tuhanta mandoding hita humbani haleluya nomor 304. Haleluya nomor 304 ayat sada pakon ayat 4. Sada goran nama jenges. Sai dodingkon ma gorani lau manak sihonin pai madas hita hu surga lau manomba Tuhanin. Puji hita Tuhanta marhite doding haleluya nomor 304 ayat 4. Sai dodingkon ma gorani sai dodingkon ma gorani la
riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopotkon hita madosatta hubani Tuhan naibata. Ham Yesus Kristus Tuhan napasing, anjahan adop papasing kon hanami, namangaku hanami, gatido lang hargahon hanami hapasingon nadop ilayak kon hamban nami, marhitei goluh na ibagas habutakon. Pakorhon ni hamajuon ni jaman, lambin marbagay do horja-horja hado saon na lang pitah pasedahon hauhuron, tapi lihut do makkorhon na borit ni pardagingon. Lambin buhay mahoma na lang kargahon akulani, marhitay horja panriah-riahon, mangindahi hasonangan marhitay na mamakai narkotika pakon obat terlarang, mambahin madabu hubani na borit na mabajan, holong maatemu, sasap hamma dosa nami, urasi janayan kon hamma uhur nami marhitay tunduymu, asil lambin manggoluh ibagas hapasingon, ham Tuhan, holong mutumang do na iarap kon hanami bani pangindoan nami on. Amen. Tangar hita mahata nebata bagah-bagah pasal hasapan ni dosa. Tapi ang gomar parlaho hita ibagas haliharon, songon iya ibagas naliharin, saor do hita sama hita, anjahay paborsi daroh ni Jesus, anak ni Indo hita humbani sagala dosa, hasangapon mabay nebata na ibabaw. Amen. Hundul mahuria. Marhasoman Yesus, Saimonang hitaon, marhasoman Yesus, talu sibolisin. Puji hita Tuhan ta, mandoding hita, marhite doding, humbani haleluya nomor 380, haleluya nomor 380, ayat sada tambah ayat 2, marhasoman Yesus. Marhasoman Yesus, Saimonang hitaon. Marhasoman Yesus, talus dibolisi. Marhasoman Tuhan Yesus, kita menang ketonton. Marhasoman Tuhan Yesus, Saimonang hitaon. Dodingkon hita ayat na paduahon, anggo Tuhan Yesus. Anggo Tuhan Yesus, asoman kitong to. Ningon do mapodus, sibolis pusuhi. Tuhan Yesus, asoman ta, lau mangimbang dosain. Asesau sonang hita, dosin sanokani. Riap mahita jongjong, saksihon hita maha porsaya ontain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya bani nai bata bapa, pargogoh na sustarimbang na manop palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nai bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tidubuhkon ni si Maria sanggah nape haliapan, marhitei tonduy na pasing, na manaron na parngit,
bani panorang ni Pontius Latus, iparsilangkon mate anjaha itanom, turun hunagori toru, mula manggolu humbay na mate, bani ari patoluhon, naik ku surga, anjahun dulu siamun na bata bapa, pargogoh nas tarimbang in, hunjay maiya mula magira, laho manghumi hala na manggolu, pakon na dok mate, au porsaya bani tondoy na pasing, bani kuria persadana pasingin, parsaoran ni sagala na pasingin, bani asasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagaluan na swadokah ni. Amen. Hundul mahuria, tadi tema ting-ting. Salam mahubata haganupan, Bapak Inang, pemuda, kuria GKPS Padang Bulan, sonai pakon haganupan kuria naman dihuti ibadah live streaming bani panorang on. Secara khusus koma hubani nasiam Bapak Inang pakon nama poso na on OP mandihuti ibadah melalui GKPS Padang Bulan. Selamat beribadah ma hubata haganupan. Napaduahon ipadas kanami selamat ulang tahun hubani Jumat namar ulang tahun ibagas na sa minggu on mulai 24 Agustus das kubani 30 Agustus. Selamat ulang tahun hubani Inang Ika Anelia Bangun, Inang Marta Kesi Sinaga, Arta Friskila Sijabat, Pakon Selin Tresia Borudamanik, nomor ulang tahun bani 24 Agustus. Selamat ulang tahun hubani Inang Sadaati Bangun, Bapak Hendra Ferison Purba, Evelyn Riata Dos Damanik, Jessica Elga Sarage, Pakon Beni Van Rafael Supayung, nomor ulang tahun bani 25 Agustus. Selamat ulang tahun hubani Inang Friska Evi Boru Silalahi, nomor ulang tahun bani 26 Agustus. Pakon Kristeo Filus Perangen Angin, nomor ulang tahun bani 27 Agustus. Selamat ulang tahun hubani Bapak Juara Lumban Toruan, Inang Nyonya Jarasmen Purba, Bapak Charles Girsang, Rahel Priscilla Damanik Girsang, nomor ulang tahun bani 28 Agustus. Selamat ulang tahun hubani Inang Siti Nuraini Borubangun, Anggi Jessica Damanik, Roy Rifael Sinaga, Pakon Mika Milan Elizabeth Damanik, nomor ulang tahun bani 20 Agustus. Selamat ulang tahun ipadas kanami hubani Inang Erselina Sijabat, Firman Pusuk, Pakon Jeriko Hasianta Sarage, nomor ulang tahun bani 30 Agustus. Selamat ulang tahun ma bani nasiam panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Napaduahon pasal pertonggoan bani tanggal 20 Agustus hari Jumat naroon tetap ipukah kita 10:30 secara live streaming hun gereja on. Parambilan aima Bapak Dr. Andus Tiopan Manihuruk MTH anjaha namangidangi aima hun sektor 2. Nah berikut nih keuangan boidah kita bani ting-ting nadop ibagihon bani WA group angguadong nasiholi perbaiki boy langsung menghubungi bendahara kuria. Das mahita hubani warta kegiatan jemaat na perlobei pembinaan warga jemaat. Bani hari Kamis on 3 September 2020 ben hita do pembinaan warga jemaat nomor tema kedaulatan Allah dan kesombongan manusia. Na ibu banhon ni Ibu Inawati Tedi na hun Jakarta anjaha ganup majelis jemaat pakon anggota kuria yundang kanami ase sirsirma mandihuti pembinaan boy dihuti melalui Zoom meeting pakon melalui live streaming hun channel GKPS Padang Bulan
YouTube. Nah berikut ini parguru manaksihon. Parguru manaksihon atau sekolah belajar sidi tahun ajaran 2020-2021 saut ma ipukah kita sadari on Minggu 30 Agustus 2020 ipukah pukul 10 onom wib marhite Zoom meeting. Anjaha meeting ID pakon paskot ni ikirim melalui WA. Nah berikut ini PA gabungan Bapak Inang. Bani sadari on pukul 10.04 WIB atau pukul 2 sore. Iban hita do PA gabungan Bapak Inang Kuria on. Aima namar tema membangun keluarga tangguh di masa pandemi. Narasumber Aima Samas Untung Suseno MTH. Ase haganupan Bapak Pakon Inang Kuria on. Ase boima mandihuti PA gabungan on. Dakdanak tubuh. Doma ilayak-layakon Tuhan na ibata sada nyombah naboru itongah-tongah ni keluarga Fiardi Daniel Ostomo Damanik. Pakon Marta Kesi Sinaga hun sektor sada bani 10 Agustus 2020. Napaduahon doma homa ilayak-layakon Tuhan na ibata sada nyombah naboru itongah-tongah ni keluarga Jan Free Boy Girsang Boru Jawak hun sektor opat bani 20 Agustus 2020 sehat do sidea haganupan. Berita pusok ni uhur doma marujung goluh inang Jalonim Boru Munte Nyonya Sudin Girsang hun sektor sada bani Rabu 26 Agustus 2020 janah doma iswan hon I situri-turi Saribu Dolok tonggon hita ase keluarga podas terapoh. Nah berikut ini pangapohon. Bani Minggu 6 September 2020 iban hita do pangapohon hubani keluarga Bapak Antonius Damanik, keluarga Bapak Biendra Purba, keluarga Bapak Gom-Gom Purba, pakon keluarga tinading ni inang Jalonim Boru Munte atau keluarga Bapak Sudin Girsang hun sektor sada. Pangapohon ya dongkon gereja on dop salose live streaming sekitar pukul 11.30. Nah berikut ini pengurus resort Polonia. Doma saut terpilih pengurus resort Polonia periode 2020-2025 bani hari Sabtu 20 Agustus 2020 anjaha sonon ma kepengurusan ni. Anggota Sinode Bolon Situa Alponi Sijabat, Wakil Ketua Resort Situa Jan Perkin Purba, Sekretaris Resort Situa Gani Supayung, Bendahara Situa Robin Iskandar Saragih, anggota Samas Seprina Purba, Pakon Samas Lasmaida Dolok Saribu. Selamat melayani Mahabuani Nasyam, Tuhan Yesus mamasu-masu. Nah terakhir Bapak Inang hita haganupan awas COVID-10 siah tetap do informasi nami sonaha perkembangan COVID-10 siah di Sumatera Utara pakon i Medan. Bani nasa mingguon idah kita bani grafik in adong do 640 siah halak na konfirmasi COVID di Sumatera Utara atau sekitar siah 10 halak per hari. Anjaha bani grafik na berikut ni i kota Medan ididah kita martambah 325 halak na positif COVID atau P46 halak per hari. Bani grafik berikut ni boidah kita homa sunaham rata-rata konfirmasi COVID per hari di kota Medan. Angguidah kita bani tanggal 20 selama seminggu adong 46 halak rata-rata per hari. Jadi Bapak Inang ipengat hanami usai hubata halani tinggi dope na
infeksi COVID bani Kota Medan secara khusus, ase tetap pakai hita, dihuti hita petunjuk pemerintah protokol kesehatan, tetap memakai masker, memburi hitangan, pakon menjaga jarak humbani hasoman, anggo huluar rumah kita. Ai mating-ting bata sadari on, anjaha ipasu-pasu Tuhan mahita, bani nasa minggu on, martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami na inaguri atas. Terima kasih ihatahon hanami hubamu Bapa. Halani ibereham use saminggu boy ilopusi hanami. Anjaha badi panorang on boy hanami beribadah melalui live streaming hun gereja on ale Tuhan. In halani pasu-pasumu ibereham kesehatan huban nami itongah-tongah ni pandemi COVID 10 siah on ale Tuhan. Bapak terima kasih bani haganupan kuriamu na marulang tahun bani saminggu on. Ase hamma membere malas ni uhur hubani sidea. Kuriamu gekapes padang bulan na marulang tahun. Sonai homa haganupan kuriamu na mandihuti live streaming on. Atapadong marulang tahun sidea bani saminggu on ale Tuhan. Ase marpasu-pasu ham menambahkan malas ni uhur hubani sidea. Tuhan itonggon hanami haganupan rencana ni kuriamu ale Tuhan. Bani haganupan program pembinaan PA pakon haganupan nasihol masa ale Bapa. Yondoskon hanami in hutanganmu haganupan. Asibuy mardalan ibagas na diara ale Tuhan. Yundang hanami ham ase dihut mangurupi haganupan khorjaon ale Tuhan. Asiboy homa gabi pasu-pasu huban nami hubani kuriamu ale Tuhan. Ojurham homa haganupan hanami kuriamu. Lahuman dihuti haganupan program-program kerja. Mandihuti pembinaan jemaat. Mandihuti PA Bapak Inang. Mandihuti PA wanita hari Selasa. Pakon mandihuti pertonggoan, pakon ibadah. Na isirahon hanami secara live streaming ale Tuhan. Holong matemu Tuhan, pagul paham hanami haganupan kuriamu. Terima kasih koma isombahkon hanami Tuhan. Bani kewangan nadob ipasirsir, anjaha domma homa ilaporhon melalui warta jemaat. Haganupan nadob membere ale Tuhan, ase marpasu-pasu ham ale Tuhan. Pamalaskon uhur ni sidea, anjaha bani nalape ale Tuhan, ase terus ojurham. Ase boy si dia bersyukur terima kasih anjaha bereham kecukupan hubani si dia ale Tuhan. Ase tongtong si dia boy terima kasih anjaha marmalas ni uhur ale Bapai surga. Tuhan mardingat hanami hubani piga-piga kuriamu na ibagas na buritan secara khusus hanami martonggo hubani sama serap mulia saragi na sedang irawat sonari i rumah sakit ale Tuhan. Ase hama nambere guguh hubani Bapa on, nambere penghiburan, nambere kekuatan, na masu-masu tangan ni dokter pakon perawat, ase melalui si dia ale Tuhan, boy terjadi hamalumon bani Bapa on, pasu-pasu ham, nyombah ni, ase boy homa si dia menjaga, ase boy homa si dia ibagas na sabar, na tekun ibagas tonggo, manonggohon situasi on ale Tuhan. Sonai homa martonggohan nami hubani hasoman nami Maranatha Riri Damhanik atau penyonya Afrikus Saragih na homa sonari irawat i rumah sakit nyombah ni inang nyonya SJ Damhanik. Ase hama homa na masu-masu ale Tuhan nambere gogoh kekuatan ase marhitehon ni tindakan dokter boy homa malum ia ale Tuhan. Bahkan ibagas pemulihan ase ham na masu-masu. Sonai homa Tuhan hanami mengingat hubani piga-piga kurian hami na i sedang pemulihan di rumah. Bapak Jack Sinar Damhanik, Bapak Situa RH Tarihoran, Inang Nyonya F Saragih, pakon Inang Nyonya Jamurdin Sinaga, pakon haganupan ale Bapa lansia na ibagas hagalekon ni akula ni sidea. Martonggo hanami hubamu ale Bapai surga ase hama nambere guguh kubani sidea.
haporsayaon anjaha pangarapon na humbamu ale Tuhan. Tuhan, sonai homa Tuhan taringat hanami hubani pemerintah nami, ibagas pandemi COVID-10 siahon, bereham hubani sedia guguh Tuhan, hindar honham hubani sedia homa, ase ulang hona virus on sedia ale Tuhan, ase bui sedia terus makorjaon horja, mengatasi COVID pakon pemulihan ekonomi. Tuhan bereham gogoh, hubani presiden nami, menteri-menteri pakon haganupan pemerintahan daerah, das kubani desa-desa le Tuhan. Bereham homa uhur na bijak bani sedia. Mabiar hubamu, ase haganupan horjani sedia Tuhan, boy makorhon kesejahteraan hubani masyarakat ale Tuhan. Sonai homa usaha-usaha ni pemerintah pakon dokter pakon ahli na membahen obat pakon vaksin COVID-10 siah urupiham sedia ale Bapai surga. Terima kasih bamu Tuhan, ilanjutkan hanami acara on, ase mamasu-masu ham homa hubani pendeta nami nalahu padaskon hatamu. Ase marguguh ia le Tuhan, bereham wibawa rohani, hikmat nahumbamu, kuasa nahumbamu, nalahu padaskon surah-suramu, hutongah-tongah ni kuriamu. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Roh doa Tuhan mengindo pangurupionmu, pusaku hurhi halani bueni sitaronon ki jalo hama halani holongmu semalua umbani dosakin Yesus ki Tuhan ki Hurupia oh Tuhan Pitaham Tuhan ubay na mo'y pangaduan ki Pitaham tumang ubay na mo'y gabi batar-batarhin jalo hamaaw halani holongmu semalua humbani dosakin Yesus ki Tuhan ki Hurupia oh Tuhan. Terima kasih mapamuham nai bataku, sai pujion
malua humbani dosakit Yesus kit Tuhan kit Rupiah Tuhan terima kasih Bapamu hamnai bataku Sai pujian kumagoranmu nama pasti Yesus kit Tuhan kit Rupiah Tuhan terima kasih Bapamu hamnai bataku Sai pujian kumagoranmu nama pasti Yesus kit Tuhan kit Haleluya Amin Yesus kit Tuhan kit Haleluya Pita ham Tuhan hatundalan na toguh, humbai ganup parutolon na itanoh on. Puji hita Tuhan ta marhite doding, mandoding hita humbani haleluya nomor 453, haleluya nomor 453, ayat sada das hubani ayat tolu, pita ham Tuhan. Pita ham Tuhan hatundalan na toguh, humbai ganup parutolon na itanoon, manihal ganup pardalana, pita ham panjagana gogo, ondos Tuhan anayon sado kagaluo tondui napasi mereham manamio sayu sehon amaruhur nami sesito asedong pargogoman lawan kuasa peminar megatong halaniham gegilumbang roh mandorap koluh namiin doding kon hita ayat napa toluhon bohi pe minar bohi pe minar megatong halaniham gegilumbang roh mandorap koluh namiin manihagan lupat sahita hatamudo tambar nagogo
Dami ninay bata na mangatasi haganup hauhuron. In mamanramot kon uhur apa pikiran na siyam ibagas Kristus Jesus tuhatain. Hamdu membagah kon Bapa. Ijape dua atap tulu halak manangihon katamu. Itongah-tongah misi dia doaunimu. Baniganupan rumah, baniganupan inganan. Namaribadah panorangon manangihon hatamun hadir kam. Marsahat, patuguh patotap kam. Apohi angkat ham. Kolongati muang golang ham Tuhan. Pujahan amilau. Alaniay marsahap kam ibagas Kristus Jesus. Tuhan nami. Amin. Evangelium bata bani minggut tasadarion ay mahum bani 5 Musa 10 ayat siyah rosi 10 opat. Kita pulangan pasal ke-18 ayat yang ke-9 sampai 14. Ibasau kanami nihatan itu kata sono. Ia dop masuk ham hutanok Sibereon di Jahuba nai batamu bamu. Sing bulih guru honon mu makorjahon si hagigi honok kon ni nai bata. Nahinor jahon ni bangsa si pajuh begu-begu. Sing bulih jupah itongah-tongah nasiam sadahalak napabotas kon anak ni barang buru ni hubani apui. Barang halak pertundung, barang si jujur ari, barang si pertabas, barang si perbalik mata. Barang si bahin uti-utian, barang si bahin pangidahan, barang si persukun bani begu-begu, barang si perbegu ganjang. Ay magigitu mangdo uhur ni Jahuba magidah ganup halak namak korjahon nasonay ay. Anjaha halani pambahenan hagigian ay usiron ni Jahuba naibata mudu si dia hun lubimu. Maningon gukan diar doham ilubi ni Jahuba naibatamu. Ay bangsa si paju begu-begu si solukon mu ay somaldo si dia patangi-tangi hata-hata ni si jujur ari pakon pertundung tapi anggoda siam sing ilopas naibatana siam mambahin nasonay ay. Salo babat tagadupan. Horas lang diahapkon lebih kurang 5 bulan matene ibagas na marutulon haganup jol may duniaw. Lang taridah na buriton tapi dampak ni luar biasa. Si holam manabik kita marsaor igarejaon pagi Ariana ri minggu sonaya gebotari. Dia tido maju teknologi gabibuy hitam marsaor agilang sadayanan tapi sada ibagas Tuhan. Tagadupan. Agi bangsa nito hata tardos do parutulon ni adjahagati lepak padapo ni. Adong doge pemahaman ang godas maikanan langadong be persoalan. Langadong be parutulon. Godong mabangsa ni naibata beres mahaganupan. COVID penamin ulang hona do. Huja ape isoroh COVID todo na perlu hubanitukan magido ase itabay kekebalan ni akulat na madopako kaganupan. Sebutul ni justru sangga ipardalanan bani gurun pasir do bangsa Israel lang pala marutul.
Jangan pala saya dong 3 orang. Lang memikir ko si pangano na iturun doman na. Bah, lang pala ko mapikir ko no pakaian pakundaligan apa juma. Tapi sebalik ini, justru anggo imasuki si dia kanan, ijai magatinan si dia maningon angkat senjata. Ijai masih dia maningon marporang. Mulai manangkul, marjuma, martiga-tiga. Adong daboritan maningon adong mapertambaran. Ayo si gati isobut anggo buku 5 Musa kitab peralihan. Peralihan kunja, peralihan generasi. Ito lu naman guluang ko na borhatakan natin eh. Ay ba si Musa, si Joshua, pakon si Caleb. Legan niya ay nalahir iperdalanan mando. Peralihan iba di cara hidup. Ang kusadokahan niyon, langadong pala, ahadugoran niya ay, nabuhay mabayin terusik age na marbarendeng, na marbalok pakon naligid, ay lang marjuma. Ang kusadokahan niyon na ibata langsung hadir. Tarida. Arian marhitay tiang ombun bodari marhitay abuy. Tapi yang godas maholi ikanan ganupan non marubah. Beralis. Ajaha peralihan hapor sayawan kubani na ibata om mana ibaritahon ni kitab ulangan. Aima holong ni na ibata. Iyo mana pertama isobut ay mana isobut ni Jesus maningon haholongamu Tuhan na ibatamu haholongamu kasoman jolma ay ma ulangan 6 ayat 5. Anggo sebelum nilang adongay pitah-titah do perjanjian Sinai. Taganupan ito nga di parutulon na sonon ma gati jolma iuji. Daburitan ramangidai sonaha asipudas malum. Unang-unang nakofitope adong dook ko manilang ko rumah sakit tumanglao tapi manukuk ko mahu be namar pamboto hatapi se namar pamboto niyon lang diboto ko mani isi. Ase merduit to mani terjamin age usaha lao ko mani manukun datu. Ase merhasil pesta sonay ko manida po jodoh pakundaligan, lao ko mani manukun na malo pakundaligan. Roda ibata makatahon unang masa ay benima. Ulang ay lang boy. Igorani nokan ay tene mamukah kubani ayat 10, Rosi ayat 12. Langon doho mani parutulun ni bangsa ni naibata. Agi ibagas jamat tahun bahkan sepanjang zaman. Ija lang terbain unang masari jolma maningon masari do. Maningon marhorja do. Namopo maningon mopo do. Maningon laho do. Pakundaligan. Tapi sonaha do selaku bangsa di naibata. Tagadupan na hinarga ni bata. Tapi agi sonay makiadaan ikanan. Pay mamasuk ka di bahujay, Allah menjamini. Nini Musa. Om madagati iangkat 5 Musa 12 ayat 12 14. Ayat na luar biasa marusutu mangjolma. Tapi lang ibotok sonaha. Pemahaman nasa hitong ini. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Dan memberikan segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala pakun seterusnya.
lagi boto dalam rangka nokanaya itu. Anggo si tongkani masetia badi naibata, saya menjamin ini naibata. Ahadu jaminata itonga-tonga ni jamat tahun. Sonon mabahat ni parutulun. Sonon mabahat ni hamaholun. Nukanay kage dohanami sa petulu. Tulu ay tede pangapokon tatpa sa iparumu. Totu na masa parpudianon duay. Na irawat i rumah sakit. Na ibagas pemulihan pakundalikan. Tapi ibagas sa ganupan non legan o pergumulan ekonomi, pergumulan ni ombah na sikolah. Pakundalikan. Isedo jaminan. Itonga-tonga di keadaan nasonon na ibatasi kol marsakap. Na ibatasi kol menjamini. Ulang adong nakahu agisada. Ulang adong na labing menderita alani lepak menempatkan siapa jaminan saya. Iseboy memberi jalan keluar. Kagadupan, gorahi ta membuka bibilta rajin namin. Anggoy pareksahita buku sadamu satulu. Oma na mencatat patorangkon sona hapar masuk ni dosa kudu diaon. Sona kasih hawa siadam madabuh kubagas penderitaan. Tapi nonoi hita ge patsal tulu kejadian ay. Langa dong sada istilah simbolis atap setan pe. Nangadong ulok. Ular. Mararti duay simbolis lang tarida. Tapi simbolis memakai alat nina tarida kon lako mangago jolmain. Salinari bani jamanope simbolis lang tarida. Tapi simbolis memakai na tarida kon gabi alat ni lako manggoda, lako mangago jolmaon ase masida. Anggo zaman di hawa ulok. Jamat tahun guk na masida ala di horja na suadong. Boy ko mani terganggu halani materi, halani arta. Boy ko mani igoda marhite parumah tanggaon. Boy igoda age marhite COVID-10 sia. Boy igoda age marhite persoalan masa depan. Ase isukun namin ahadukuran niyay na madyaha garis ni tangan pakundalikan. Simbolis mamakai natarida. Adjahaga tido jolma ageba di zamanon tergoda. Hubay sada contoh. Madukun nasib. Aulang persaya da iseng doha sadanin. Age pelang persaya kan domba iga tungkon harapan ni hubani ay maperamalay. Hape hujado gatungkonota pangarapata ito nga ni keadaan ito nga ni zaman on. Age sonahadong matarganggu iya. Adong para bila makatahos nun. Ia etek pe ulok. Paturutod mudo ay irumahmu. Atak bunuhon mudo. Otik duduk kanayay da na yang gapita na gabi jabinan ay ke. Na yang gapita gabi panukunan ay lang persaya aunita. Tapi ulok ma ay ijabuta, ulok ma diri ibagas dirita paturutot tadu. Alanya yang gosikol kita bani jaminan ni naibata itu ngatonga ni atapahape parutulun on. Kunaibata makatahon
lang bulih dah. Lekotwah bahasa Indonesia lang bulih. Jangan ya kurang-kurang koras sopiay. Lang bulih dah mardatu. Lang bulih dah manukun nasib. Lang bulih dah marbegu gajang. Lang bulih dah aselaku pasarian ibaen uti-utian pakondali. Oh jangan. Logika tongon pakai kita otik. Ayang gojagonan doda tu daripada si Musa apa nabi-nabi jua ninai bata. Anggolang layak tangi honon si Musa atap nabi-nabi na manurat kon kataon. Agak nida tu ase layak tangi honon. Coba kita lobi. Saya tantang berpikir. Layakado panukuna ta'ai daripada datu, daripada nabi. Ulang lobi parambila sonari alani marsaur pakondai jaijain. Maselang kata ni naibata layakan gabe pangguruan, gabe si joloman, gabe jaminan ni golukta atapa hape na basaw. Semarhite yang bilanon tapadong pele jaminan ni goluh ni ianggap sa di kuahnion atak si bora peai patuluk kita. Tapadong do nama dia halani si bora dogoran niya tin ya dogoran niya narai katung niya. Tapadong penadear namar pangajaman hubani arta tor kita gesonaha ujung ni. Bahkan Yesus makatahon ibani Matius 10:6 ni Tuhan Yesus. Aha magunani agi ganup duniaon bam anggo magudu tunduim. Harga nilai ini nyawa ni jolma ganup duniaon on mangaya karta na duniaon sedia terpatupusi. Isuk kundaligan aset taba arta. Oh jangan. Age koras hata ni naibata itonga-tonga ni buay parutolot tapan orangon. Tapi memang sasitong ni siapa jaminan? Naipilih ni naibata layakan doai daripada datu naijahanin pe. Takadong na iboto kita na jago. Ada sebani tahun 1900 sia. Datu si jagonan isi malugun ai maguru Musa damanik bertobat. Adong penafsir makatahon on mana mambaen mati nyonya ni Agustes. Tapi inonoi ikubur ijai rani patang duanggon ini datu ikubur ilumah ilabung rumah ni namang guluh. Hape lang mahua Agustais paku keluarga ni. Gabi guru iraya na pertama datu bulun masih. Ala diai aggo badi halak Yahudi bani halak Israel na rajin si dia merlajar. Nininay bata ibani ayat siyah ay. Hidup masuk kamku tanok Siberion di Jakubanay batamu bamu sing budi guru hononmu narajin merlajar. Terkenal doha laki Israelon. Dikat tita Abraham sonahama manaluhon sanggah lau meribut kembali Sodom. Kotik do tay putus ganuban. Si Jakob luar biasa hamalon dia diguruhon sonaha ase anak ni biri-biri ini. Rupani ganupan legan domu hubani aseboy ay bagian ni domu hubani usul ni bani silaban tulang ni. Sonahin na legan iguruhon. Tapi magguru hubayda itu pego dohalakon. Berarti ya bilanon
Hanami oti kagak majangin alani mabasa ahana masa naibain ni raja ni Yahudi. Antara lain Raja-Raja 22 ayat 10 siah 22. Suku-suku ni naibata hagi basa kanai basa si malungun nini sono. Jadi nini Jehovah ma. Ise do narapa kahuhon si Ahab ase takok ia gabi debuh ia dohor kon ramot Gilead. Dopai mersiluar kon hatani be masidia. Dopai luar masada tondui dan jarjongjong ilo bini Jehovah anjahani ni ma. Ahama aku mapakawu konsi. Nini Jehovah mahubani marhiteyaka nini mamambalosi. Luar maahu gabe tondui si paoto-oto ibagas pamangan ni ganup na bini. Nini Jehovah mahubani pakahuma. Iya, coba kita. Ala ni po jambaga ni pangha ni Jehovah magida Raja Ahab. So dia do aseboy ay lahu perporangan aja mati ijay nini. Susian lang adong napak. Roa dong tondi makatahon au. Ise ay sibolis coba kita. Atap naligan. Sonaha Raja Ahas tau 730 manggalang kon anak ni hubani dewa Moloch ase itutung. Masa arganan ma ase hot ia gabi raja daripada anak nih coba kita. Langadong gedunani bani jamanon na harganan dari duniaon arta jabatan ase anak ni rela iya. Agi upatuga pangalamakku tahun 1927. Salak dokter bergesar lagi isiater. Haladilang saya laku ge praktek ni ijalan gereja. Lo perjalanan gereja makatahon maul tu tong dokter molosian pangubatimu dok capur matong dohot nasian namaloi ini argani pelobih murah terjamin humani malum nini hupusuk buhit ialah aja hatongon asidu maka malum guk talu ma dokter daligan na isi sekitar ni ay cuma bani nalau mamatei hamalo on nion sayang do mamatei dokter on isukuma ahadu pangido ommu opung nini toy mak ropiau nini bani sedepan orang mula ki hapusuk buhit ijalan lalu maju pahosiatar roma tongon nini nama gajah karimo liam maduau ahasi bainomu asahot haguruomon nini ahayopung nini 5 anakmu siap pudani liam mahuau ay halak to baduga ni siap pudani liam mahuau ay adong koma ni caca ni langsay arga ay bam nini anggo on luar biasa dokter on mitor tega sia harga nado baku anak kai daripada on alani ay ibagas Yesus ibam ganupan non ini isapakon hubani haganup buku-buku haguruan ni ay ajaha huja iya lau iya rumah ni yakat anak nion ibu aku rumah ni bapa padita Petrus ropa dita Petrus ya tahun neh huwei anakku maho ijal kasuari aulang saya tolak be dugma maduan ini piga dokah kanami marutul martonggo pasalon luar biasa anak nyai jadi tu ahal jabatan meribeng anak arta maribang anak ibere tidak tapi agi Raja Manase iperlakohon dosonay alanya inay bata 3 semakatahon lang bulih nay batado manjamini nay batado patorsakon taganup na hinargan itu kata semarhiti hatan itu hataon nini bani ayat 10 dulu maningon gukan diar doham
ilubi di Jakuba nai batamu. Bahasa Indonesia ini, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Maningon holongan ukur takubadi nai bata, maribang hubadi hagunupan, hakolongat tahasoman colma, songon pakkaholo gita bani dirita, ipindohun nai bata. Goluk tidak bercela, ondo ase mampu hita melampaui genupan parut tulun on, ijamini nai bata. Nini nai bata, anggubani ulangan 20 ai. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Belang tarida nai bata. Tapi nyata. Bui memberikan genu pasu-pasuni ase selamat. Marhiti kata itu kata sedarion. Ipaborak duhita. Lang boy lang dingon hadapan haganupan namasa i dunia. Naburit COVID pakon naligan agi perekonomian agi ancaman-ancaman naligan adong duman jamin. Naiba tado na layak si balosan apa si kapersayaan. Naiba tanah maksuruh jua-jua ni aima itangar. Ahape ni jolma on hubay na ibatado on nini anggolang domu hubani kata ni na ibata. Jangan, hanya ini yang layak dipercayai. Alani odo na yutus na ibata. Tuhata makasomani kita, martongko makita. Patotap hamatungon kuriamu Tuhan. Sada pelang natalu mandopakon parutulun na ijahanin pe ibagas guluhon. Hamdo makatahon. Pasti dogo kabani natarida kon pakeyon disibolis. Lakom manggoda mangago asiganu patukan lembit tambah sita rononi. Itong-atongan di dunia on, itong-atongan di kanan on, bahkan iusir hun kanan on. Tapi ijamini hamdu Tuhan, agi peguk parut tulunin, pasu-pasu mudo marhiti pasu-pasu na berlimpah, hunda kuri atas, hasomanan mudo marhiti kuasamu ijape namang gulu dumu hubani katamu pasau kamain bapa asesongon tonggoni jua munukan ia duhok kanami buai ni parutulun agi tengah-tengah ni kuriamun di ba ay halani parlubi na ni kakolongan ni marujung gulu. Di basonari i rumah sakit, hape guk kabiaran dojolma agi na sehat na mamarsahok kesehatan ku rumah sakit. Di ba marutuli bagas ekonomi, guk dohoma Tuhan na manjanjihon lako paluahkon, lako mangurubi. Tapi patotap hamba bapa songon hatamungun hatamudu kasa na layak na yutus mudo na patut aido kasa si balosan ase terjamin banikulu on si ubamundus kono nami Tuhan genupan kuriamu agi bagas panuramon secara khusus Tuhan na itonga-tonga ni bui parutulun nokan agi jua mu situa jeksiner agi perkhorja na sotar gorani hanami bereham bangkit hokam si dia ibagas malas niur bangkit hokam ibagas kepastian ase kekebalan tubuh di si dia petuhan podas bangkit
mataluhon daburit na ijahanin PI termasuk COVID-19 sia. Hubamundus kurun nami dili nami Tuhan. Alaniai tatap hamaganup. Agi ijape maringanan manangihok katamuon sonari. Balusiham tunggu nami. Amin. Payamay yun dusok kita galangata, tangar hita malubi hata dinay bata, nagabi onjolan batal ako manggalang, ay mana tersurat bani pesalmen 56 ayat 8. Berina siyama bani Jahuba hamuliaon ni goradni. Buan na siyam magalangan, masuk mana siyam bani alaman ni. Sonari patupuhi tama galangata. Yap mahita jongjong. Martonggo mahita mangunduskun galangata hubani nai bata. Ham Tuhan nai bata perlear layak ja na unjah huben nami. Terima kasih mahata konon nami hubamu. Halani tong doi pasu ham guluh nami. Dumai hasomani ham hanami.
Janahi pasu-pasu ham korja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur rodok hanami mangunduskon buah ni korja nadup ipasu-pasu muin gabi galangan kata terima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jalo hamba galangan nami on. Baik kasangapun di goranmu pakon pabulak kun harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tongko nami on. Amin hundus kon bani Yesus haganu pandirikon. Kudus kun bani Yesus aganu pandirikon. Ia dupa sangaponku sadoka bai golukon. Kudus kun Kudus kun bani Yesus si palua. Kudus kun Hamba panami na inaguriatas. Say napapasing magoranmu. Say roh maharajaunmu. Say saut maharosuk niurmu. Inaguri tungahon songon na inaguriatas. Berehama ben nami sadarion haguluhan ariari. Sasap hamba dosa nami songon panasap nami bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubai hamku perlajuan. Paluah hamma hanami humbani pangago. Hai kasih pada Raja. Aku mengaku apa Lahu manasiam. Janah papasing nasiam ma Kristus Tuhanin ibaga syukur nasiam. Tong-tong manasiam sir-sir patorangkon bani harga nuphalak na manukun nasiam pasal onjolan ni pangarapan nasiam. Jalo nasiam mapasu-pasu humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata mabuhini hubamu. Janah maidup mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan naibata mabuhini hubamu. Janah ipasorap madameni bani tunduimu. Amin.